Okay. Yeah, icyo ni ikibazo cyiza cyane. Sinzi naho zinganira na bagenzi banje ndimo mbabwira ukuntu n'ubu uyu munsi biracyahari ukuntu dukunda indirimbo z'abarundi cyane. Twabaye inspire n'abahanzi benshi b'abarundi. Kuva kera twumvaga indirimbo zabo baratwinspiye batuma natwe dukunda kuririmbira Imana. So ba Apollinaire, ba Willy, ba Dudu, abahanzi benshi batandukanye n'abariho uyu munsi ndabazi benshi. Kandi ndababwiza ukuri ko indirimbo baririmbye zadukoze ku mutima zituma natwe twifuza gukorera Imana. Yes. Birumvikana icyambere nuko tuzocuranga live. Twazanye na ekipe yose y'abantu benshi, timu yanje yose irahari, tuzataramana. Ikindi wavuze ni abantu bazoturuka ahandi bitega iki. Isaac TV. Oh. Izina ryanjye ni Arsene Bucuti, ndi media officer. Nagomba mpereza ijambo JP nibaza gutangura ijambo ryo kugura kino kiganiro, ariko turi kumwe na Israel Mbonyi, muramwibonera amaso mu yandi ari ngaha. Nimba arimo mwifuzaga yego. Okay. Turi kumwe na Alberic wa Buja Event. Turi kumwe na Coach Gael, muramuzi no manager mu by'umuziki ya Horino. Turi kumwe na Apotre Jean Paul Manirakiza, asanzwe arongoye Bro Harmony na Federation Basket, umukozi w'Imana. Turi kumwe na JP Jean Paul, Dr Jean Paul Ndayishimiye, nawe ari muri organisation nk'umukuru. Turi kumwe na Pastor Lopez nawe n'umuririmbyi akomeye cyane. Turi kumwe kandi n'inyenyeri n'abahungu murabona emo kamera n'ababuba Diouf, nambonye yatangenga na mwambaye muraberewe. Nuko rero reka twakire GP ashikiriza ijambo ry'ikaze. Turafise abamenyesha makuru bamaze kuduha ibibazo hano, turaza kuba umwanya nabo baze kubaza byaje muri management. Ibintu ni sawa, turashimire kandi batwitavye ari benshi. Jambo ni rya GP ni yaheza Israel Mbonyi araza kutubwira na wene ivyerekeye kino giterama ajemo. Murakoze. Ndabaramukije, murakoze kuba mumpaye ijambo no kuba mwaje muri isinzi kwerekana umutima w'urukundo cyangwa se igishika twari dufitiye umuhanzi cyangwa umuririmbyi Israel Mbonyi. Ndashimiye Imana kubona yabashikanya amahoro abagize urugendo. Rero nkuko twari babimenyesheje, uyu munsi y'amarembo y'ijuru nababwire ejo turigado, sibyo? Rero igituma mfashe ijambo ni kugira ndabamenyeshe ko finalement umuririmbyi yashitse hano, ko ntibikiri by'imbeshere, igikorane cyangwa se concert irabaye ni itariki 30 z'ukwezi kwa 12 2022 nejo hirya yejo. Donc amatike narababwiye karama reservation twarayivuganye, hariho ya 100,000, hariho ya 200,000, hariho ufashe rero imeza hamwe imeza intebe iko abantu 10 ni 1,500,000 hamwe na premier dimanche kuri 30,000. Ayo matike yatangiye kudandazwa kandi ari karagugwa cyane ku bwinshi. Rero ahubwo nabasaba ko mwobwira abantu bakanyaruka ntibasange zabahereye ko ziko zidandarizwa kuri Agaharawe aha muri Vin, ziko zidandaza kuri KCO mu Kinindo, ziko zidandaza kuri KCO mu Kigobe no kuri BMC Grocery. Rero
turabashimiye cyane ko mugiye kubivuga kubitangaza hama twagomba tubamenyeshe ko tugira tumwumvirize umushitsi tumubaze ibibazo tubaze ibibazo byinshi n'ibibazo bitanu ndiko twavuganye kugira ngo tumuhe umwanya wo kuruhuka tumuhe umwanya wo kwitegura niko twiyumviye twobikora kuko hari washoboye kumubaza ibibazo tukiri kuri aeroport hama ikindi kintu nagomba ndangirize ko ndabasaba ko mumenyesha abantu nuko itike zidandarizwa hajya ahantu twababwiye uja kuyigurira handi azobaguze itike itariyo tubimenyeshe neza mubimenyeshe neza ugurira tike itaraho twamubwiye azobaguze itike itariyo kandi bishobora kumugora kwinjira ugasanga aribwe sibyo none cyo gituma rero nashaka nsubize me ijambo warimpaye hama mwakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu kandi twizeye ko turi kumwe namwe gushika ibirori ama concert aheze murakoze arakoze cyane GP twakirana Benize Sweet Beats no muri Rivikazi w'umurundi muri gospel nawe arashitse turi kumwe n'inyenyeri turi kumwe na Pastor Lopez niwe wazofasha Israel Mbonyi muri ivyo bitaramo bibiri Israel Mbonyi sangwa ikaze abarundi bari bagukumbuye cyane tubwira ingene bitegura igiteramo icambu tour Burundi live concert mu bitaramo bibiri kimwe kizoba muri 2022 ikindi muri 2023 muraho neza ndabasuje mwese ndabaramukije nitwa Israel Mbonyi Icambu nkaba nturutse mu Rwanda Kigali ndashima Imana ko ndi hano ku butaka bw'i Burundi ndashima Imana ko twabigambiriye kinini ariko iki akaba ari cyo Imana yifuje ko yashimye ko tuba turi hano ndatangira nshimira abantu bose babigizemo uruhare aba bose twicaranye hano Imana ibahumugisha cyane I feel blessed to be here and humbled kubera ko yataba Imana n'aba bagabo ntago nari kuba ndi hano ndabashimiye cyane ndabashimira namwe mwatwitabye mukaza gushikira kino gikorwa ijambo ry'Imana riravuga ngo niwe duhesheje igikundiro ngo no kuba intumwa kubw'izina ryayo kugira ngo mu mahanga yose habemo abizera babiheshejwe no kumvira donc ibi byose dukora n'Imana yabiduhaye kugira ngo tubikore hanyuma mu mahanga hazaboneka abantu bumvira Imana rero ndanezerewe uko niyumva n'umunezero gusa ibitaramo dufite ni ibitaramo bibiri kimwe kizoba ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 ni this Friday ikindi kizoba on Sunday tariki ya mbere muri 2023 ni ibihe bizaba bidasanzwe abo twari kumwe kuri airport nababwiye ngo icyifuzo canje muri kigiye no kubona Imana ikora mu bintu bifatika kubona Imana ntibibe kuririmba gusa umugabo witwa Dawidi yararirimbaga imyuka mibi yari muri Sawuli kamuvamo iyo niryo sengesho ryanje muri iki gihe kugira ngo ibyo turirimba bikize imitima y'abantu abazoza ndabatumira mbabwira ngo bazaze guhembuka nibazoze kureba Israel ko ntacyo mfite no bahereza ariko ibiri muri njyewe Imana izabikoreshwe ngo bikize imitima yawe nicyo cyo nyine novuga murakoze cyane ashimwe si byinshi bise novuga kubera ko byose mwabyumvise ariko nk'uko eje kubivuga umunezero utagira ukuvugwa yica umuntu yifuje cyangwa yashatse gishitse nta kindi umuntu akora no gushima Imana turashima Imana ku kungene yabidufashije bikaba turashima Imana kungene bagize urugendo rwiza bagashika bafite amahoro turashima Imana kungene mwatwitavye ingene biriko biragenda kandi byose biriko biragenda neza twizera ko izobandanya kutugira neza gusumba kugira ngo haba mu nteguro haba ku bantu bazoba bahari bashobore kuronka ico baje biteze twebwe nta kintu twoshobora ariko kimwe mu cimana izoduha gushobora kuba twokora tuzoreka bishobore gutemba bibe au service yanyu kugira ngo byose bigende neza nkabashimiye abantu twakoranye n'abantu nukuri bafise umutima w'Imana
abantu iki kintu bari bacifuza ko coshika, hari abantu babisengeye, dushaka kubashimira gose kubera ko burya Imana irushaho kuduha gushitsa ivyo yonyene ishaka. Rero kuba bishigikiye kuri uku canke kuriya nukuri, j'ai vraiment une très grande reconnaissance par rapport à cela. Shimira n'umuririmbyi wacu, shimira n'aba baririmbyi bacu, shimira n'abantu bose bari ngaha bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo izi evenement ziko zirakorwa zigire réussite. Rero jewe nibaza ko Imana yadufasha kugira ngo igihe biriko biragenda neza tubandanye duca bugufi, na cane cane hadasohoka amazina y'abantu mugabo hagaragara icubahiro c'Imana. Merci beaucoup. Amen. Yego turahe jambo Coach Gael nawe yaje ava mu Rwanda no entrepreneur. Yes, merci. Nanjye vraiment ndashimana kandi namwe ndabashima mwese ko muri hano. Nibaza ko media birafasha kugira ikwize ibintu byinshi ku bantu benshi, yaba ndetse n'ubutumwa bwiza, kandi mwege kuba musapotinga industry gutya ndabashimiye. Hanyuma nagira gato wavuze ngo reka tuve témoignage, ubushize narindi ngaha hama turaganira gato na Alberic, hanyuma bati ni gute tworangiza umwaka vraiment harimo ikintu kidasanzwe kiri kirabera mu Bujumbura. Hama ndibuze ko Alberic yavuze ati none Gael, Israel byogenda gute? Mwanje Israel ni petit frère, reka tuzagere twumve ko iki kintu kiri ku mutima we. Amajize mu Rwanda turaganira na Israel arambwira turaganira, sinzi ntabwo twahuye dushaka kuganira, byo tuganira ibindi bintu dushaka gukora. Hanyuma sinzi ukuntu ikintu cy'i Burundi cyaje, arambwira ati Gael, nifuje kujya Burundi kuva kera, ati hari icyo Imana yabimbwiyeho kujya Burundi ariko bigenda bidakunda, ati namwe none simeze bite tugende Burundi. Abizi murabizi ko ngaha ni muhira, mwa tujye muhira basi. Amati reka tubikore turebe. Hamwe ndashimana cyane rero kuva uwo munsi ku byari bivuye ku kintu of course cyane no muri Israel, tupagana Alberic Jean Paul to joininga, ndabashima cyane. Hanyuma turi hano rero umunsi wagize, amareka turebe rero sasa Imana ifitiye Bujumbura mbere ko mwakurangira. God bless. Merci Coach Gael. Coach Gael ndibuka ko ari igikorwa twari gukorana na la fois passée, twumvika ko tuzokorana igikurikira kumbe cari iki, sivyo? Na David Bayingana arifuza kuza muri gitaramo kuva kera. Donc apôtre, thank you so much. Navuga ko ari a great day muri gospel industry mu Burundi. Munyemerere bw'Imana cibaro tuyikomera amashi vraiment. Yes. Biciye mu munezero, mu bihubuzi byinshi, umuhanzi cyangwa umuririmbyi aramya Imana biciye mwe no mukuri Israel Mbonyi atubyagiyemo muri Blue Harmony Invest Legacy cyangwa Legacy Invest cyangwa Bujaya event n'abamenyesha amakuru, ndavye abantu bari imbere yacu, ndavye ukuntu yategereye ku kibuga c'indege, ndavye ukuntu yakurikiranwa hirya no hino, ndavye abantu ba mashengero canke abantu baba inspiré par amachanson yiwe. Nibaza yuko kuba abantu batatu biciyemo kandi na Zion Beach yakoze kugira ngo ibintu bigere aha bigeze, je vraiment novuga ngo ibyo byose kuba bibaye kandi bikaba à la fin de l'année, nibaza ko hari ikintu kininiya kibashobora kuba un signe pour la fin et le début, la fin de 2022 et le début de 2023. Dushaka twiteganye n'umutima wagutse. That's why je nk'umwe mu bantu barimo numva noshimira Imana kuko ejo twabarijwe ibibazo batubwiye ati eske Israel Mbonyi azokwinjira, azoshika, bizogenda gute? Il y avait pas mal de questions. Est-ce que ntiyatubeshe naho muri ko muravuga muri sûr? Rero muri la certitude si twoza kwerekana vous êtes là Israel Mbonyi. Merci beaucoup bya baduteye iteka aba bantu bose bari biteze exactement si vous allez venir. Merci beaucoup. Rero nagomba gutanga un petit message ku bantu bose bahari
jusqu'à l'heure actuelle maze kubona ama réservation yihuta kuvuga zenga kibuga c'indege. Yes, bamaze gutelefona 25 appels. Bamwe bafata 15, abandi imwe, abandi za uravyumva byamaze kugira. Seulement le petit message notanga nuko bimwe bavuga kugura ibintu ku mwanya wa nyuma bagaca dutwara muri inconfort ya management bo dutera iteka bakabikora hakiri kare pour les accueillir dans la royauté et dans la sincérité. Je vous aime beaucoup, bienvenue. Le Saint-Esprit est au rendez-vous, la classe, le service, sur tous les aspects. Il nous neza, nous bazako, ivyo nabonye bariko barakora, Buja Event Legacy, Blue, abantu bose ko barakora, aba journalistes, nous basira ko mushobora kuronka même plus de 120% de vos attentes. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Murakoze cyane. Kubera ikizina icyam nitwa Mbonyi icyam na mazina yanjye niko okay. Mbonyi ni izina bagize rigufi barihinye ni Mbonyi ariko ni Mbonyi icyambo ni izina rirambuye. Maybe wenda bashaka kumbaza impamvu my album yitwa icyambu, wenda nabigusubirizaho nuko dufite ministeri yitwa icyambu ministry, and that ministry yaje ubwo Imana yampamagaraga. Imana yarambwiye ngo umunsi banyita izina Mbonyi icyambu, maze gukura numvaga ari izina ry'abantu bakuze bashaje, ntago narikunda. Noneho nyuma ndikwe kusinaniza meaning rimwe Imana impamagaye, mbona umuntu araza arambwira mu nzozi ngo mbega si witwa Mbonyi icyambu, ndavuga yego, kandi sinarikunda iryo zina. Arambwira ngo Imana izakugira icyambu cy'abantu benshi cyane kuri iyi si. Uko niko nahamagawe gukorera Imana. Mbyutse menye ko Imana yansuye muri iryo joro, nuko natangiye umurimo w'Imana, ndakomeza umurimo, nza kugira inspiration, nandika iyo ndirimbo yitwa icyambu. Merci. Okay. Bridge, like a bridge, ni kiraro. Kiraro. Yeah. Okay. Mbonyi kiraro. Okay. Yeah. Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Sinzi naho zinganira na bagenzi banje ndimo mbabwira ukuntu n'ubu uyu munsi biracyahari, ukuntu dukunda indirimbo z'abarundi cyane. Twabaye inspire n'abahanzi benshi b'abarundi. Kuva kera twumvaga indirimbo zabo, baratwinspiye, batuma natwe dukunda kuririmbira Imana. So ba Polinaire, ba Willy, ba Dudu, abahanzi benshi batandukanye n'abariho uyu munsi ndabazi benshi. Kandi ndababwiza ukuri ko indirimbo baririmbye zadukoze ku mutima, zituma natwe twifuza gukorera Imana. Icyo rero numva ntacyo nzi nabo bafasha, ahubwo ni ugufatanya nabo, ni uguhuza imbaraga twese tukagura ubwami bw'Imana. Kandi ibintu byose bihera mu kumenyana. Step ya mbere nuko tumenyana, tukaganira muri aho mumeze neza, tukamenya, twamara kumenyana ibindi ni flow, birizana, birikora. Ejo musanga Imana yabahuje, mufite connection, ibindi byose birikora. So this is the first step. Tuzamenyana nabo mpereye kubo turi kumwe hano, hanyuma n'abandi gahoro gahoro tuzagenda dushira imbaraga hamwe. Sino bafasha, ahubwo twese tuzofatanya kugira ngo tugere kure. Arakoze cyane gose. Nanje ndabaza ikibazo. Ni jambe je mu Burundi? Ni jambe je mu Burundi? Ni jambe. Oh. Okay. Bonaventure. Ni gihe cy'Imana. Ni Imana nyine yashimye ko buriya muri gahunda y'Imana yari iki gihe nicyo cyiza. Iyindi minsi yose twarabyifuza ariko ntibyagenze uko tubishaka. Yego. Iri bagize ati That's very nice. Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Njyewe kumenyekana sinari mbizi ko bizoba, sinigeze nanabisengera, Imana yarabikoze. Ariko iyo wamaze kubigeramo hahora hari room yo gukura. Buri gihe aba hariho espace yo growing, ukagenda ukura, ugenda wiga, Imana ikwigisha. Kubijera ni class, ni ishuri, n'ubuntu bw'Imana. Imana irakugenda kwigisha ukuntu bikora. Ariko hari ibintu bitatu by'ingenzi njyewe bimfasha. Ni ukuguma ku isoko, ni ukuguma uko natangiye, abantu bataramenya, nkunda gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, mba mu nzu y'Imana. Ni cyo kintu cyamfashije. Icya kabiri ni kuba honest,
kugira discipline mu byo ukora. Niba uvuze yego ikaba yego, niba uvuze oya ikaba oya, bituma ugira credibility mu bantu, discipline yawe iba recognized, kandi ukagira n'imbere y'Imana ukakiranutse. Ni icya gatatu ni ugukora, ni gukomeza gukora, kuko Imana ikunda abantu bakunda gukora, gusura indirimbo, kazi, n'ibyo bintu bitatu: kuba imbere y'Imana, kugira discipline no gukora. Ni benshi nzi nkurikirana ntereye ko navuze kare, ariko bose ni bene data. Munyemerere simvuga izina kurindi, abo nifuza twakorana ni bose bakunda Imana, twahuje bose twazakorana nta kibazo kirimo. Yego. Turangirize kuwitwa Ronzo muri Buja FM. Bitege performance imeze gute? Ikindi kibazo naco turatubona kenshi no kuma réseaux sociaux mugira concert live mukabigira neza cyane gose. Abazoza kuri ibi biteramo bitegeye ko muzoririmba live canke muzoririmba? Yes. Birumvikana icyambere nuko tuzocuranga live, twazanye na equipe yose y'abantu benshi, team yanje yose irahari, tuzataramana. Ikindi wavuze na abantu bazoturuka handi bitega iki? Kubwanjye simfite icyo nzi nubwira umuntu ngo yitege, ariko icyo nzi nuko ikiri muri njyewe. Petero ngo no mugenzi we babwiye ikirema cyaraho ngo baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ngo ariko mu izina rya Yesu ngo haguruka ugende. Sibyo? Twebwe ntago nzi icyo nabwira abantu ngo ndabahereza gifatika, ariko nzi neza ko ibiri muri njyewe bibasha gukiza ubugingo bwawe, by'Imana yanshizemo bibasha kubavura. Bazaze biteguye kumva Imana, kubona Imana mu byo tuzaba turi gukora. Ikindi nababwira nuko muri gahunda numvishe hari si hano Buja gusa, Bujumbura, numvishe ko hari indi gahunda izaba nyuma kandi nziza, bazatumenyesha tugatarama turi na benshi kurushaho. So Ego. Murakoze cyane. Ndafise ikibazo natumwe n'abagenzi baje bamenyesha amakuru. Ndakibaza JP. Ngo bazokwinjira muri show canke bazuriye. Hari abajournaliste ariko barabaza kwinjira muri show biza bimeze gute yambonye? Kubwabo yego. Murakoze. Mbega tuzinjira muri show canke ntituzinjira? Kwinjira muri show nta numwe twavuze ko atanumwe yemiriwe. Twababwiye ama point de vente twayashikirije, twababwiye byose, ariko urumva comme vous nous avez soutenu, vous nous avez accompagné, natwe tuza kuakompanyana. Sibyo none? Sibyo none? Nico gituma rero kujya tutaje kumwe umwe wese ngo tumubwire twitwa mato y'umu representant tucako tukaganira kugira amashuri kuganira. Niwe rero dushobora no gucako le moment venu, le moment opportun, pour que dushobora kuganira tukababwira ce qu'on a fait ou ce qu'on a décidé de faire. Nibaza ko byumvikana. Imana ibahezagire. Nibaza ko atabindi bibazo bihari. Ice ngira ko ijambo ryo kurangiza. Turarangije. Tubashimire rero kubona mwaduhaye umwanya wanyu. Tushimire ku nyisho nziza umuhanzi, bavuta umuhanzi niko byita, umu artiste cyangwa umuririmbyi Izere Mbonyi Cyambu yashoboye kugira. Dushimire n'aba bandi ba artiste bazodushigikira mu ivyo biro mu izo concert. Okay, ngo akeneye kumva ijambo rimwe ribavamo nabo, kuwumva iyo umuririmbyi azi kuririmba, iyo yumvise uwundi aririmba araduzwa, sibyo? Yumvise uwundi avuga, reka tubumvirize, sibyo? Isegonda zingahe twumve bavuga. Okay, bavuga. Merci. Pastor Lopez ngakajika ladies. Okay, reka turere kuri Benice sweet beat. Okay, reka tumwumvirize gato kugira aramutse. Bonsoir tout le monde. Bon, first of all, thanks for the opportunity. I really appreciate it. Jen, you ready? Kuri le 30.
muzoze muri benshi ndazi ko tuzohezagirwa twese kandi ndishimiye ko turi ngaha twese. Yeah. Amahoro. Ni Lopez ni ninahazwe canke pasteur hama natwe turanezerewe ndanezerewe kubona Israel Mbonyi hama ku giti ciwanje novuga ko nobwira abantu kandi kuza bagize ico biteze ko ico uzoza witeze nico uzoronka niwaza witeze kubona umuntu no kuruzobibona ariko kandi no waza witeze no guhura n'Imana uzoronka ikirengeye kubona umuntu kandi nukuri ijambo ry'Imana nkuko ribivuga ibirenge by'abazanye ubutumwa bwiza ngene ari byiza kandi ari by'igikundiro nibaza ko hari ubuntu buri kuri twebwe ariko kandi hari n'ubuntu Imana yasutse ko kumushitsi wacu ari we Israel Mbonyi nobwira abantu rero kuza mwiteze bidasanzwe nukuri ikirere kimeze neza cyane Imana ibahezagire. Yego turagaritse inyenyeri ubuserukira inyenyeri urabona ko baje bambaye karuvati. Turi n'iteka ryo gushima kuri icambu turiteguye gutanga ico Imana yashize muri twebwe biciye mu gutambira Imana rero nibaza yuko abantu bose baratumiwe kuza kwakira ubwiza bw'Imana yashize mu nyenyeri mu gutamba mu gushima Imana. Murakoze. Urakoze cyane. Ayo marere no kuyamuha mbonye akazo yatana nka souvenir. Nuko rero bon reka dusozere rero tubashimira nkuko twatanguye kandi dusozere dushimira Imana yadushoboje no kuri no conference. Isaac TV. Oh.